Kibabun kinong dikot hayo nong po kilashim kabu syaba palat banditam nakador balabu ka balabu jinge ikibabun kilong ying kibaduk barangli. Halor kate ka jingshim kabu kinong dikot hayo nagaliang ka kasi student union nong po circle hakasing sajain ka baderu kasngiyo nong po. Kilalit banjurib hi kidukan kot balab ka jingshisha hadin bun ki ujor na kipajba bar ki kimikik pa. Berkum kasen kalalap bakinong dikot kishimtam nakador balabu dak ba aidaw bakilut haga baikit yakikot. Susu nak kalian kaseng mentakas ngia po kajingalam usam labaya shanlang kashanlor presiden kanong po circle samla sain kupar sengkali education secretary rangkat kidkhot kilalik ban ujar sendan chau deputy commissioner Kariboy district warpit upadi hakabana kalian ju udisi ulakular ban simkia ketika kam Rasmi nak liang jungi ka kasih student union no po circle ilawan banya kendu yau deputy commissioner jangka Kariboy alor kajing yo komplain ibun malang kamtam naki kimi kipa hakini ki poskol pamta amar dang mensim tayong kahap gasing yo nopo tiya yu mulong ba kila don kini ki nong dikon hakaba kila sim tam ya kador ka bakibu kalalong sampapalan rei adin bing yo komplain nak liang jawasang ilawan mensakir lagi jong hikmat nyelio hi ban lek kimi ang tuga caka ka ba kidi gikon ba kei kami yo penikran dusngi kalong ba nak liang kinong dikon kiong baka jing simtam jung ki kador kadai lor ka jing rem jung ki bai daju ki bai ei kum ter te nak yang kasang kai ka bengis ngulungo olong ba ka jing sim jung ki kon namar lada kador ko kot kan poi subu mentanyo pu ar ki sim kantai po lada poi prapusan ki sim sispa spo sispa kasan terumut ba hakui rodok ka kon ka jing simtam ka dor kot kala poi saka kasan ka arpo ka spo ka ya Dekai sulungo ba ki jing aidau juki ki ong padai jing simtam jong daju ki bakiet ki nom kenya ka dor ko kot awai an re ki kenya ka sibendel ka bidon ki sim ya kata dan re kan pus pak tli ki kot ki berung ka tu po ka bendel dan kaliang ka jing aidau jing nong di kot kaliang jungi sim so langit ya kata dam rasni lawan bersunan berbut ka jing jor ha udip difungsioner jong Kariboy dan kaliang jong disiru ula sim merdor bolo yang ne pak no marmar sa ki badipet begini mi pini cek seboro kini ki nong dikon ki bahap po ka area nong po namar bang yadin mila de banwan jurip tuski ngilayo bani kendu ki nong dikon ang kini ki bedi dukan po nong po nak kalian jukir ki kubur hoj dala kadadon kada ka jik simtam re sitengka arang kae ya ka MRP ka bagi buah pokon dan re bikin simtam hadu katsan ka arpo tengka ya kikot dan nak kalian jung ini kinong dikot na puyor kyong ba kana tengin namla wan pediang namar bah kiru kipor paladem ki dikot siu kim simtam hadu katsan arpo tengka ndre jik simtam jung ki ka puta sekade kini ki longying ki bawan nak longying sam ke beduk besuk namar mata kinwan mencit kot kiman mencit ang kawai kintiat hadu supo teli katsan teli subu tang mintai we kena telah ada kan simtam tang kawai ka kot nak dor bespo tengka lada kan poi tang supo teli arpo teli kemun kala tam ka spa telah ki don kun ar laingun sausan remut diki hajar kilak tatang nak dor batam ya kemarpi te kena berfai kolong ka jing tak majong sekadai en tak kini long beduk besuk kamtam kini kipor school kuba berkhot ki jube seki yo ki hat kin lej bakin thiet ya ki jing penon kam yel ki kun ti habide kot isla dan nak liang keseng rungi kerpat sabor khot ki nong dikot laki long hane hayo nong po lane sakiwi ki yo ki jong Kariboy berkuai ba himdei bersimtam ya kedor belabu ya kemarpi la kalong palat deki po ki po tengka namar ya kedor ki ba pibu kemarpi hang tu namar ba ke ladon lang kajing kain lang nam ta kini kinong kit nong ba ka bai lek ke wan jong kiru te ba pinsim kupur haduk ane hi ka tungtam jong kiwai ba nak liang jong kaseng hi ai kubleru yau deputy commissioner basim kyam berdor kene basan sapano sakibor beripi bad badlipet ya kini ki basim kebu ki bedi ki kuat school. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.